Makananu ka katibe. Kasingtibe daring pundasyun na paayun keng magnitude 6. Kasingtibe ning boksingerung mamabut round 12. Makananu na kamang kaya katibe para ayari meing pamanulu laban keng tuberculosis. Depende keng klase ning Mycobacterium tuberculosis sa kekang ikwa, mapalyaring lumwating pamanulu amabot 6 hanggang 9 bulan para kareng drug-susceptible TB. Ing TB, ayuyulu na ning purmerong panulu o first-line drugs. Luluwat namang 9 bulan hanggang 2 banwa ing pamanulu laban keng drug-resistant TB, ing mas matinding klase ning TB. Ing TB ayuyulu. Pero dapat, aldo-aldo mong inuman deng panulu mo, keng tapdang oras o basi keng sinabi na ning kekang doktor. Nung makaranas kang side effects kalupa na ning pagkalilyo, pamanyuka, pamanggatal o pamangaklak, agad mong pabalo keng kekang treatment partner, nurse o doktor. Ayuyulu la ring side effects sa reni. Anya kasusuko, katatabili. Apatunayan mo keng kekang sarili at kareng kekang kaluguran keng biye nung makananu ka katibe. Para TB-free, magmintis keng pamanulu, tibayan me ing kekang salu.